Reka twongere tubaye ikaze kugeza mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere tariki ya 9 ukwezi kwa 10 umwaka w'ibihumbi 2023 intambara irakomeje hagati y'igisirikare cya Isiraheli n'umutwe wa Hamas. Abantu bamaze gupfa ku mpande zombi bararenga 1100 kuva ku wa gatandatu mu gitondo Hamas itangira igitero kuri Isiraheli. Dore amwe mu makuru wamenya kugeza ubu. Igisirikare cya Isiraheli cyatangaje muri iki gitondo ko ahantu 8 mu majyepfo y'igihugu kirimo kurasana n'abarwanyi ba Hamas. Mu masaha 36 nyuma yuko imirwano itangiye, ibisasu bya rokete biracyaturuka muri Gaza bikagwa mu majyepfo ya Isiraheli. Mu kwihimura, ibisasu bya Isiraheli bimaze gutuma abasivile barenga 123 bava mu byabo muri Gaza, aho abagera ku 74 bahungiye mu mashuri nk'uko ONU ibitangaza. Ibitaro byo muri Gaza biruzuriranye kandi bigowe no gukora kubera gucikagurika kw'amashanyarazi. ONU iravuga ko ahantu hamwe Gaza ikura amashanyarazi hasigaranye iminsi mike yo gukora. Ibihugu bitandukanye bimaze gutangaza ko abaturage babyo bishwe cyangwa bashimuswe na Hamas. Leta zunze ubumwe za Amerika zigije hafi ya Isiraheli ubwato rutura bwazo bugwaho indege kandi zivuga ko zizoherezayo izindi ntwaro. Ibyo Hamas yabyise ubushotoranyi. Abategetsi ba Amerika biteze ko mu masaha 48 Isiraheli ikora igitero cyo ku butaka ikinjira muri Gaza. Igiciro cy'ibitoro cyazamutse muri ako karere kubera impungenge ko iyi mirwano iza guhungabanya ubucuruzi bw'ibitoro mu burasirazuba bwo hagati. Reka kandi tubabwire ko bitangazwa ko imibare y'abapfuye ishobora gukomeza kurushaho kwiyongera. Imibare y'abapfuye muri Isiraheli irakomeza kwiyongera kuko abakomeretse bikomeye ari benshi cyane nkuko igisirikare kibitangaza. Jonathan Cornelius, umuvugizi wa Israel Defense Forces, yabivuze muri video yo ku cyumweru nijoro ko uwo ari umunsi mubi mu mateka ya Isiraheli kurusha kure indi minsi yose. Dore bimwe mu byo yatangaje. Nta na rimwe mbere twigeze tugira umubare w'Abayisiraheli benshi gutya bishwe n'igitero kimwe, igikorwa cy'umwanzi ku munsi umwe. Israel Defense Forces ivuga ko yazahaje bikomeye ubushobozi bwa Hamas mu bitero byo mu kirere kuri Gaza byakomeje mu ijoro rishyira kuri uyu wa mbere. Iki gisirikare cyateguye abasirikare b'inkera gutabara bagera ku 110 mu majyepfo ya Israel biteguye urugamba. Irani yahakanye yivuye inyuma itera utwatsi gufasha umutwe wa Hamas muri ibi bitero karundura. Irani ntabwo iri muri ibi bitero byakozwe na Hamas muri Isiraheli nk'uko byavuzwe n'abayihagarariye mu muryango w'abibumbye. Mu itangazo bashyize hanze ku cyumweru bavuze ko bahagaze ku ruhande rwa Palestine, ariko ngo ntabwo bari mu bikorwa byayo kuko birimo gukorwa na Palestine ubwayo. Hamas mbere yatangaje ko ubufasha bwa Irani bwatumye ibasha gukora ibi bitero byo muri weekend. Ibisasu bya Hamas kuva ku wa gatandatu mu buryo butunguranye bimwe birabasha guca ku bwirinzi bwo mu kirere bwa Isiraheli buzwe nka Iron Dome. Igisirikare cya Israel cyemeje ko nubwo ubu bwirinzi bwakoze agazi gakomeye mu majyepfo ya Isiraheli, ibisasu ibihumbi bya Hamas byabashije kubucaho. Umuryango w'abibumbye uratangaza ko habura iminsi mike Gaza igacura umwijima. Ahantu hamwe gusa hava amashanyarazi acanira Gaza mu minsi mike hashobora kubura ibitoro ntihongere gukora. Nkuko ONU yabitangaje mu itangazo ryo ku cyumweru nijoro, kubura kw'amashanyarazi gushobora gushyira ubuzima mu kaga kw'abantu benshi bari muri Gaza, ahantu hatuye abaturage bagera kuri 2,300,000. Gaza ubusanzwe itunzwe ahanini n'amashanyarazi ava muri Isiraheli. Ubusanzwe igura megawati 120 z'umuriro ku munsi muri Isiraheli, mu gihe uruganda rwayo rumwe gusa rw'amashanyarazi rutanga izindi megawati 60 nkuko abategetsi babitangaza. Kuva ku cyumweru Isiraheli yahagaritse ibyo guhagaza amashanyarazi nyuma y'itegeko ryatanzwe na Minisitiri w'Intebe wayo. Gusa ariko na mbere y'iyi mirwano abatuye Gaza bari basanzwe bagowe no kubona amashanyarazi. Ese ubundi Hamas ni iki? Abantu benshi mu matwi yabo bashobora kumva Hamas, ariko se ubundi Hamas ni iki? Ikora iki? Ikorera he? Hamas ni umutwe w'abarwanyi bitira idini ya Islam wa muri Palestine utegeka Gaza kuva mu mwaka w'ibihumbi 2007. Hamas ivuga ko iri mu ntambara ihoraho na Isiraheli. Isiraheli, Amerika, Ubwongereza n'ubumwe bw'Uburayi bifata Hamas nk'umutwe w'iterabwoba. Hamas ifashwa na Irani mu kuyiha intwaro, amahugurwa ndetse n'amafaranga. Hamas ivuga ko iharanira kurwanya akarengane ku banyapalestine ko kuba Isiraheli ikomeza kwigarurira ubutaka bwa Palestine. Gaza yo ni iki? Gaza ni agace k'ubutaka kegereye inyanja ya Mediterane gafite uburebure bwa kilometero 41 n'ubugari bwa kilometero 10, gatuwe na 2,300,000 z'abaturage.
uretse inyanja iri mu burengerazuba kazengurutswe na Isiraheli hamwe na Misiri mu majyepfo. Isiraheli niyo igenzura ikirere cya Gaza hamwe n'inkombe zayo ku nyanja kandi igenzura ibyinjira n'ibisohoka ku mipaka yose ya Gaza. Misiri nayo igenzura ibyinjira ku mupaka wayo na Gaza. Abadashyigikiye Isiraheli bavuga ko Gaza ariyo gereza nini cyane ku isi. Kuki Isiraheli na Hamas bahora mu ntambara? Nyuma y'imyaka y'ubushyamirane no gufunga Gaza, kuwa gatandatu Hamas yarashe ibisasu ibihumbi muri Isiraheli ndetse abarwanyi bayo babasha kumenera mu ruzitiro binjira muri Isiraheli. Hafi 80% by'abatuye muri Gaza batunzwe n'imfashanyo mpuzamahanga nk'uko ONU ibivuga, kandi abarenga miliyoni buri munsi barya ari uko bahawe imfashanyo. Agace ka West Bank na Gaza bizwi nk'ubutaka bwa Palestine, kimwe na Yerusalemu y'uburasirazuba na Isiraheli byose bigize ubutaka buzwi nka Palestine kuva mu gihe cy'Abaromani. Aha ariko kandi Bibiliya ivuga ko ari ubutaka bw'ubwami bw'Abayahudi, kandi abo aho hose bahafata nk'iwabo kuva kera. Isiraheli yatangajwe nk'igihugu mu mwaka w'1948 nubwo ubutaka iriho bugifatwa nka Palestine n'abatemera kuberaho kwa Isiraheli. Hagati ya Isiraheli na Hamas hahora ubushyamirane bushingiye kuri ayo mateka. Reka noneho tubabwire ko muri ukomeje kwaka hagati ya FARDC n'umutwe wa M23. Amakuru yemezwe n'abayobozi bakuru ba M23 haravuga ko kuri uyu wa mbere uyu mutwe waramukiye mu mirwano ikomeye iri kubusakiranya n'ingabo za Kongo nabo bakorana barimo imitwe yitwaje intwaro n'abacancuro. Perezida wa M23 Bertrand Bisimwa aravuga ko imirwano y'impande zombi iri kubera itongo ho muri teritwari ya Rucuru nyuma yuko uruhande rw'ingabo za leta ya Kongo rutangiye kurasa za bombe mu duce turimo n'udutuwe n'abaturage. Yagize ati muri gahunda yayo yo gutuma abasivile benshi bahohoterwa no guharanira ko habaho ubwicanyi, FARDC n'abafatanyabikorwa bayo bakomeje gukaza umurego barasa ibisasu bidasobanutse ku mazu y'abasivile mu mujyi wa Tongo guhera saa 11 za mu gitondo kuri uyu wa mbere. Yunzemo agira ati M23 irimo kurwana no gucecekesha izo ntwaro. Yaba Benjamin Mbonimpa usanzwe ari umunyamabanga nshingwabikorwa wa M23, Majoro Wiringoma uvugira uyu mutwe mu bya gisirikare ndetse na Lawrence Kanyuka uvugira mu bya politike bose bemeje aya makuru y'imirwano. Kuva kuwa gatatu w'icyumweru gishize nta gahenge impande zombi ziratanga. Kuri iki cyumweru imirwano ikomeye yumvikanye mu duce dutandukanye twaza teritware zirimo Rucuru, Masisi ndetse na Nyiragongo. Hari amakuru avuga ko hari tumwe mu duce ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zafashe, gusa Kanyuka avuga ko bitandukanye n'ibivuga ku mbuga nkoranyambaga. M23 iracyagenzura ibirindiro byayo byose. Agace bivugwa ko kabereyemo imirwano ikaze harimo umujyi wa Kicanga. M23 yambuye FARDC kuwa gatanu w'icyumweru gishize. Ku cyumweru igisirikare cya Kongo gifatanyije n'imitwe nka FDLR, Nyatura, Wazalendo n'abacancuro bagabye ibitero bigamije kwisubiza uyu mujyi uherereye muri teritwari ya Masisi, gusa kugeza kuri uyu wa mbere uyu mujyi wari ukigenzurwa n'umutwe wa M23.